Manipur Leingakna Moidang Poktagi, New Kaitelman before with the lady bar illegal industrial unit singasi Mars ki taramari Faobagi Manungda, I think but Thamlakrabadi, Mike Somgi Kunzas in the National Highway 37 Thingjillagani Hina section wa Thamlakray. Ngasi Moidang Pokkulen, Women's Society gi General Secretary L. Prialaxmina Kujek Piduna Manipur Chief Minister Yimnam Khemsanda Hiramasugi Matangda, Memorandum Ama Pishin Krehari. Sip Minister da Pishin Kiba Memorandum Aduda, Moidang Pokkulen, Amadi, New Kaitelman Bihariba Mapam Sidalariba, illegal stone crossing, Nung Takfam Brickfield Second Sing Asida, Yang Shangbiu, Hariba Industrial Unit Sing, Salaribasi, violation of Air Prevention and Control of Pollution Act 1981 Amadi, Factories Act 1948 Ki Wangmudani. CJM Ki Korna Hariba Industrial Unit Taret Ki, Mapu Singi Matakta, Mangjona, Lokanaba, Amadi Tabak Lokana Wafung Kia Tamnabasu, Nasi Fawa, Salaiduna the book lady, Masina Maramoriga Miokia Punsida, Haxel Gibukudong Shad, Bamadi, Lokon Sing the Akaiba Pire, Angang Sing Sor Honbangam Nadre, Lomi Sing Makogi Sato Kantarglay, Hiramasida, Marilenabo authorities sing na 2 minute Sili, Karigumba Marilenabo authority na, La Liba, Mars, Tara Mari Faobagi Manungda Tabak Pakalak Tabataragadi, Kudak National Highway number 37 Thingjillagani, Masina Miam the Kudong Sadaba to Oning de Adubo, Leingakna Tabak Pakat Piraktrabadi, Lambi Thingbanatana Ate Pambay Latre, Loden Mapamasigi ising Nushit quality sector Biomadi, Nil Konggi, Makol Asi sector view, Masipunamasi, concern of operation gi permit sing valid Oibra Oidabra Haiba Yangshinaba, Wat Pagin Haiba, Wafa Memorandum Aduda Pali.